Asu jana tak kene kita. Kita semua mana tahu. Yang desa ungkulu pada ungkulu. Do ya pak rupanya apa ya pak rupanya. Yang phai chiri ngo. Yang tuh sini kono. Yang phai chiri. Oke ready. Tahu ika 26 pas kono. Online no mana itu Mr.Rubaru ni championship thangmani. Oto bo 2000 yang go bini engineering course pai pemini pore. Apron tegen bo gym bising ko por practice kai dong. Bahai ma dong ka bo je tabok mo hai ka asuk Tripura no chikon sa state no represent klai ka hambuthai man phai ka bo. Sele kunya to sung asuk saimia Mr.Rubaru tamu jenis. No to jini bubagra edisi ko bini Rasbario interview na pura kai saima kata Mr.Rubaru final kaka Rubaru Mr. India final kaka kai 29 tarik flight tong mane aku cancel ngi 30 tarik kata 5 tarik final kai singgo thangpro agu hoka airport jora tapro to asok bini result tamnai sung saimia kai jadi amti rok result longnai saima ka to nok media sanga sung jotono ringini bono uko mukai rohma kamu jak last of the 5 tarik 12:30 ni pore khobor hoka de bo winarang kha Rubaru Mr. India ni kai hamma tongka ekdom tongko Jepro ji tika puro Bo championship. dui bela jimo thanggo fungo baisa sarigo baisa apura saman ingkai pura ko spice sarata kuno mosla ko thok kuno boncaya kai bini pura boil ko mamangta mangso sapono singwaiso uju khaiso gabono asuk jono pesal to khaya bini samung no bono maximum songgu ya kono samo kai o bosaka kai sing pai di payo orang chungbo bina ma bo health department to shifting duty bina ma ka to o bo kasar ka kai sing bini samung ro morok kai pai ti pe Tabuk de organization bumung se so ang first time Tripura ni engai ajaga wa first time Tripura ni contestant ang no 18 years ang khabong ni Rubaru Mr. India ni and ang ajaga thangai chung historic khaimangka aban bai am belai ke proud and ang o ano trophy jo to ani Tripura sarong no and Tripura ni borong na dedicate khayo tabung ni bus ka ni gol ba hai tabuk ke ani tai 2 months ni pore ang tabu international thangi ma thangnai ab tabuk ke ang India na represent ma khainai after 2 months ni poraban bage ang tebo asuk ang work asuk hard work khai asuk jora khai tabuk national level bai thangka tabuk gani international lang ma thangai India na represent khaina bage afrung ke ano boi India hane she hin china jagao saban bai ang belai kheno happy and ang nor jotono no koina mu song afro bono rano amti kheno support khai tongma hekeno ani next 2 months ni porani je international ni angnai ang international borok koma countries more than 30 countries ni bai ma thangnai afro bo noram diken hamjagi tongre ang norong ni hamjag mung nango tai shuri mung nang asung ham kuila bupro ni simi je finalist 36 jon ani bisingo 2 jon borong na simi chance rugo top 20 o direct thanam bage haipan unfortunately ang voting ti thangmalia Rajasthan ni chalase voting highest manchi o haipan o top 20 o tai 18 jon bo chance ko like top 20 o tai jaga tong mag nei simi se voting ti thango haipan ang ani points rok ka hamung mani bai judge rok ana hamjang mani bai ang a jaga bo voting ni like voting ti maya phana ang ani sak ni tam sanai fan bai te norong shuri mani bai ang a jaga bo ka hamke khaima ka haipano noro anu ang voting ti a jaga habai direct entry hab maya phana noro anu well wish khai tong mani awan bai belai ke important awan bagai ang belai ke ham bai norong na maro and ang baraban no sakachini audience rong no bo norok ko vote na kyani bu mungo shimi vote ready also ang
I maybe kabang audience no confuse ngai buni jaga rogo border like ani order ya kare a jaga kise points ro kise garbarung na an by ko kare haipano ang je dino chini semi finale dino as afro ke top 20 ni borok direct announce khareka je direct entry mane rok duijon borok after ang kisa nervous ang because ang one subi tong mane ang no top 20 o direct thanai a grand finale ni sekang ne haipano ang bakhaw to jongjak no top 20 to direct entry ti thangma ka batam ba te 18 jon to borok tongo a jaga ne bisingo lan bumung rok klayan ne but finally ang ani a jaga 18 ni bisingo ani bumung tongo and tagno bimanan rok ya trophy Paithago tip khanan musungo especially ang chini boro rok no chini o state no represent khana musungo awan bagino ang agine simno prepare ro khaijak since ang gym join khaimani se ani fitness no sramna bagai Mr. India wo fit ang manam bagai and ang tabu sana thangke ang je asike column tikhi klaiman abo no rong nugi to an yago and by belakan happy and ang business Phaiui o Tripura ni ngai first time chini borok ngai select ngai after 8 clears round khaimani pore se chini of finalist to ang Sokphaikha finalist Sokphaikha pore a jaga kabang ma interviews round of angkha expert rok tonga jaga wa psychology doctor tongwa 20-30 years ni a jaga wa tamne shana judge rok aske nang borong no nang fake singi me abong bus ka tambar hinke norong nin bus kang uklok joton se camera nang kisapa na fake angke na borok saiman thango ke first round isimino tabuk se ground jura final jura chung agini simna chung marks points count ke haijago Mr. India wa again last to thangai chine question answer aptai bong kha jaga stage bong kha and ang borok je naimani high quality ani saga borok nukna an bai borano taw tini o Mr. India Tourism World 2022 anu borok samireka and ang kha khayo o taw Mr. India Tourism wala ba ang achini India no represent khaipuru bo ang amti kheno ang like type kaham khaimatu huni tabung ni sete double kaham khaimatu huni ang chai tok nai Tripura Mr. India participate khaimani se chini yacht rong no ang bong inspired khaina ba tamba ke norok sana thang ang belake sorry tamba ke chini o jaga ne tag ni yacht rong onek drugs of kilak and ang chini Tripura kaishana kami ab ke kaisa yacht rong ni leadership kare ang borong ni leadership pungna ni bagino so that boro anu naye shirangai borok bo chini state ni bagai chini country ni bagai shirang mantung huni aban ani kaisa main target tongmani ke borok anu nugui like at least fully surung mai apano kisak masamag ni pano ani tarap se kaham lawa faika apana ani bagai happy ngai smile abon ke subtitle award to bang mangkha ke charming smile abon bagai bo ang happy la ko bo baksa ab kang karilia trophy ke bising ko to Boma ke mana yar prize ma kamana furu dikisa maybe borok ani o nang makha kamu dimple anu bi phana borok hamdak na awan bagai ang wansu baban bagai no purano charming smile kana